Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal ceramah subuh ini, saya akan melantunkan sebuah lagu bulan Zulhijjah demi untuk memperkuat ingatan kita dalam rangka menghafal bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Raja' Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala fi kitabihil karim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ganiyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrur laisa lahu jasaan illal jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddur rajalu illa salasati masajid. Maka dari Nabi dalam sebuah hadisnya, ajak lalu nana sumpan rasa-rasa juga ngamu makabilah salasati masajid, kecuali telu untuk jukai telu masjid. Kaya na masjid telu yan nasa nabitay, yan narito Masjidil Haram, Masjid Haza, ikumakka na nabita Masjid Haza, Masjid na Nabi Muhammad, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tentu telu masjid mempunyai beberapa kelebihan. Sisangi mas sampaja ko Masjidil Haram akaseratu pisakbuh mas sampaja ko masjid tay lansar na papada palan. Sisangi mas sampaja ko Masjid Nabawi, Masjid Nabi to ko Madinah akasisakbuh mas sampaja ko masjid lansar na papada palan. Di Masjid Aqsa di Israel di Palestina sisangi mas sampaja ko apalan na ke-500 mas sampajo kana papada palan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasaba pemasay na pungan Allah Ta'ala ang kasikit na puto pungan Allah Ta'ala pula di meteng bicue iya naritu tinroy. Salawa andreng papasalam alur Nabi ka Muhammad tunasari pamasinan niya salamakeun Nabi Muhammad rahmatan lil alamin pamasilur sinin na alang. Magi na makka na bitta tinroy na murdui pula matingengi angka andri guruta riolo marwattu na tuo ki Haji Daw Ismail tungka melono macarama tatta ina baca ya desa na bitta na podangi wire jama'i salah satu naumu yubtiku minallah. Maka diangkat tu telu wattu tinro na baci pung Allah Ta'ala. Jadi ang kalingamani patin ruange apa ang kametto tu tawe manang kamana patin ron
Tapi dia nama rigaga matindro ki aja tal matindro okoy taluwatwe an-naumu inda sholati subuhi. Iseng itu naum tidur. Iyan itu nama karpak bangi din pak bas subuh. As-salatu khairum minan naum. Naum tidur maka deh pada moto nama sampaja subuh. Nasa basi tungan-tungan itu tindro mo angke nasa sampajang masarolat bi. Tapi mega to pasibalikan ni kada lat bi mo matindra nama sampajang. Ini gitu na pubiasang mas sampajang ngele. Dina sampaja subuh. Uniriulok korna tane ka pole Malaysia maka di pa ustad. Pikko niru carane sampajak maka pikko kadiru jama-jamang kumoro soali kampung na to Malaysia. Tomak gadde, tomak balu. Masubu ka moto. Tapi irjo lopa tuju jama-jamang ngero. Maka oden heco asam paja subuh ki jo konda putunah na pi pateru si mak buah aga-aga. Na pamak jam. Panang sitin roka poli kulo bay maka aga maro ai. Rupanya dia mau pergi memancing, melma sapa bali subuh pakak jukaro. Masa bingki hadir, masubuh sa moto ni kitanya sampajang nakatai. Masa bingki hadir. Jadi maka den dirguruta an-naumu inda sholati si dia tu na puji matindro na reko na dapi wata sampajang iya na tindro na baci pung Allah Ta'ala. Bola na sa di masiki. La sholati bijaril masjidi illa fil masjidi. Dena suku sampajan nasi di rupa tau tu to macawe bola na kumasigi sangadin na aku pimasigi mak birajama. Kegia sama cai bola na kumasigi 40 rumah. 40 rumah boleh bendring samping kiri kanan dari depan. Macawe mana bola na kumana masih sampajan. Itu kanjak nanti guru tafsir ya desa la sholati bijaril masjidi illa fil masjidi. Dena suku dena Makkah daerah desa dena assa sana kia dena suku to macawe bola ku masigi sangadinna aku masigi birejama. Tidur yang kedua an-naumu inda sholati subuhi. Si dia tu na puji matindo na rekopole masumpaya subuh. Napa tu itu jadi tindrona. Na baca itu pung Allah Ta'ala tindro. Kalau lo magala tindro angele tajang mencaji rambu. Remaja bentuk ohir. Anak darah patindro angele tajang mencaji Gausturi. Kasih pausas Gausturi gabungan wanita tua Republik Indonesia. Manang ka mana tahu na puji matindro ele. Aja na matindro ele ki. Maka itu relo ta aja matindro ele karaki mat diboli resengi sipa akasia siang. An-naumu indal majlisi. Si dia tu na puji matindro nari kumangkalingi pacarama. Jadi telu tindro, terutama tidak bapak aku jumai macak kaji pakite poli rubolai, magi namin repakato benapa to itu canunu cakado, dia nama rega cakarudo kino rekomangkaling pakato bapak, aja nanto sapa sandre sang, apa panupan na turimini buan tapoloni sandre, ya tani itu sandre moki dia nama rega, imi ku jumai. Upano na loki sandre na tapama tiri bebelo neru jenne ipake loki mak jenne pemang dega aga sampaja juma aga sabak na sabak pur lesa peringarang. Jadi telu tindro ele tindro na dapi buat sampajang tindro mangkalinge pacarama. Tapi angka metu tindro na sandre guru tajalal toma tindro koro antara asar dengan isya. Akaroy pa usas pekotonya narik kulio cakarudu magi narik kupura sara nalarangi ande guru ta matindro okoro asar pura asara angkala sana panunu pung Allah Ta'ala ya penyakit kanker penyakit stroke koro pura sara mimisan angin merah makaroy de jin le par pa usas sana tena apa tu cakarudu apalagi gutu pura masara ya maka den degurtei pale nariko cakarut apala itu kurang malangi pada jiko sapu-sapu mate to miru hamatin do nariko puro ki masum panjang asara ali bace pak doangengi Allahumma inni a'udzubika minal rihil a'mari wadhamil asghari wadahil akbar. Ibu apalan ibu
Allahumma inni a'udzubika minal rihil a'mari wadhamil asghari wadhahil akbar. Puang milo alindrung ngapua poli ridi poli risirinna la sama patah seleselengi penyakit kanker, penyakit stroke, mimisan, angin merah. Ya, ketutu angin merah, ya angin merah tanah patu ye. Onrolupun itu Nabi Musa tu nalapu angin merah tu dah sepo. Sepakanya kilalo. Iku ang kapar-parana aja tamatin do kupurasa. Sininna tamatapot na pengolataran kehadir. Karena kita masih berada di bulan Zulhijjah, di penghujung. Ya, seperti lagu yang saya lantunkan tadi itu. Kalau Allah anak taga masih gosok apalagi bulan Januari, Februari, Maret. Saya ajarkan anak ya dengan memakai metode itu sehingga dia bisa menghafal bulan Hijriah. Agak judul cara mata, tentunya ia itu di sekitar masih haji dan umrah. Milik apa angka haji baru, Yesubuwe, agar kira-kira hikmah ipapole, na papole, risisena to angkai pura pasilinarang ibadah haji, tentunya ia itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pitannya syukur kalau di Allah Ta'ala, nasabak diwirin namu orang parang, sehingga angkai mastor, ibu, melo mana ki mendri haji, ya, pura niga mendaftar, ya, mega tu tahu, magi di dita mendri tanah Mekah, nah tanah apa tu orang paratai, akan asang dipiga ka poruli jago to jawaban na pura ni mandaftar maka di depa niga to memiliki andaftar ki yolo masa bingki hadir ya makuku itu yang kato masita angka to matang padero ukus ampari itu sedapena gawang ero 2 mil lebih satu kepala 200 juta masa bingki hadir. Jadi dua si bawa pada 1 juta. Tapi dia nama digaga, nari kunalingi orang para pengolah ta'ala, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nigi syukuru kipat berena pengolah ta'ala, insyaallah turi tambayang ni. Tapi nigi itu marah jadi reke. Ilingi pacalang. Inna azabi lasyadid. Maka di pengolah ta'ala diga pacala kami nama padi sangadina pacalana pengolah ta'ala. Yang kedua hikmah na tampu itu tuang ke pura pasilinar ng ibadah haji napa pitangi keadilan na pengolah ta'ala watunna tu laba tanggal 9 Zulhijjah ya isunna kang ima puasa ba laba ero aya na tupusi maka dina para pada umasa bingkade tu mas samang yang jelas bagaimana mengetahui 9 Zulhijjah nari ko makarin tu malap itu ibadah 9 Zulhijjah itu sesuai itu. Wukuf pun itu kuarapa. Orang di tanah suci Mekah itu makruh hukumnya untuk puasa pada waktu 9 Zulhijjah. Kita ini tanah air masa bingki hadir disunahkan. Ini itu mau puasa labairo waktu 9 Zulhijjah tentunya bagi yang ikut pemerintah ya sunah rabai labai. Kita berpuasa alhamdulillah mendapat pengampunan dosa. 1 tahun yang telah berlalu, 1 tahun yang akan datang. Waktu natu kupoto arapa, napitangi tanra keadilan na pengolah ta'ala. Mapakaian mana ngi pakji pakaian ihram. Italai pakaian ihram, pakaian tak berjahit. Samana dinerisa pasilengan ngi tausogi na to kasiasi. Tau maparenta na raya biasa, umasa bingki hadir. Samana sit di rupa, sit di ateka para napuada makada tarupura temalengkang makan ripa ku jembatang sepi pina malara nari tutluri lalangati makadae inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin majepu sempajak kufuang pakasiwa kufuang atau tungak kunan niya amatengak kufuang napun na iman ng ipong Allah Ta'ala puan na sinin na alang
Masal bingki hadir jamaah kena masih Allah Ta'ala iro pule tanah Mekah maka deh hadis nabita itu tu angkai pura wokko po di Arafah aga padilana aga apalana lolongan kayaumi waladatu ummuhu seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya itu narik angka bali bolata tau pemang emelo minde tanah Mekah ajak mo name gaya pasangan duan rupa pasang tapudangi maka deh tepu mani asak pumatu okoro bulu Arafah narik kopok. Yang kedua asal ka okko Nabi Muhammad ya muru dua apa angkat tu gan nama pasan alang ngacer alang ngaminya alang ngambala ya mau bu apa angkat tahu di minde tanah Mekah ternyata diampunkan nasabah maka asal ka okko Nabi Muhammad itu kulatnya okoro Madinah dekat Masjid Nabawi derita ini kiburutna Nabi Muhammad yang ada kubah warna hijau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabiullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, aku datang dari negeri yang sangat jauh ya Rasulullah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa pasangan kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah soleh dan soleh. Tapanunnuhi dalek kupua tapa solo dalek kupua pada tua masolo na air samsam rita na Mekah dega kapatun. Konang kali itu Nabi tu dia namate. Nabi tu dia tidak pernah dia meninggal. Dia hanya berpindah tempat. Iko meloni buku di Arafah tu di Madinah. Oko ni yolo nak burutna nabita. Maka dia Rasulullah masallang ya nu kuidi. Nah itu pun ni rawa pasang. Maka dia nabita utari mani sallenna mamuaret dampang urusan. Coba kita tidak naik ke tanah suci, tapi angkat tu pada ruang kada sallang ke Nabi Muhammad insyaallah li suki maputi sassa umasa bingki hadir. Apa itu Nabi ta de nangka namati. Dia cuma berpindah alam. Dilandasi oleh sebuah hadis, "Man shalla alayya." Ini gini gitu masalah riya. Rabballahu ruhihi fi jasadi. Allah mengembalikan ruhu di jasad. Jadi Nabi Muhammad itu dia nama ini gitu masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Nabi ta langsung dikembalikan ruhnya. Jadi dia dapat tu masalah. Nasabah dia para man waktu na tu mas sampajang. Salama binti hadir. Jamaah angke nama si Allah Ta'ala. Hikmah yang ketiga diperoleh bagi orang-orang tunaikan ibadah haji palolo dosa. Man hajja lillahi falam yarfus walam yapsuk. Maka dia hadis Nabi ta nigi pura pasilenerang ibadah haji tidak ada pelanggaran saat pelaksanaan haji diturapat duit pungan Allah Ta'ala. Di akhir hadis raja'ah kayaumi waladatu ummuhu. Eli supaya memang itu tahu itu maputi sasa pada toha anak mulai jajingan. Alhamdulillah. Hikmah yang keempat ia naritu al-hajju mabarur laisa lahu jasaan illal jannah. Nah iya pamalatna haji mabarur digaga sangadinna surga pamasena pungan Allah Ta'ala. Niki menjadi tanda tanya maka da niga narutu boleh maka malulungang haji mabarur. Nah di sini ada ciri-cirinya. Dari pemilu kimi ditololungannya haji mabarur. Ia naritu pertama ONH. Ongkos naik haji harus betul-betul uang halal, bukan uang hasil curian, bukan uang hasil korupsi. Ciri yang kedua,
orang yang mendapatkan haji mabrur, ia naritu ada perubahan sikap. Ritalai perubahan sikap, wattunna dena pole tanah Mekah jarang. Jarang iruntui mak biriya mak masigi magi ana pole haji majani apa penat dinna. Nariko dena ku masigi mak biriya mak. Oi, betul-betul Bu Haji. Jangan sampai kita dari tanah suci Mekah hanya mau menyandang predikat. Maka orang seperti ini mendapat gelar haji mardud. Ritalai haji mardud. Pinik majam ya sifat. Nah, boleh tanah Mekah. Umasab bingki hadir. Pinik taliwa mesikit nah. Seperti ini haji mardud. Sininna tempat pengolah talang ke hadirin. Wattunna tu 9 Zulhijjah. Angkan itu waktu di Arafah. Dan besoknya itu 10 Zulhijjah. Kalau kita di tanah air yang ikut pemerintah, ia dari itu tanggal 10 Zulhijjah pada hari Kamis yang kejadiannya minggu yang lalu. Angkasih di ibadah, ya ibadah tempat dengiri papole. Ritalai makaroba. Umasal bingki hadir. Mudah-mudahan kay maka nalimanang ilalapong Allah Ta'ala kamanang ipura makaroba. Nasabat nigi gitu ang keling asaginang. Nadi mananang kanak karoba. Palayudahi. Palayakraban na musallana. Melalui hadis Rasulullah. Maka day pung Allah Ta'ala melalui hadis Rasulullah. Ajak banna musur mak dapirin rasul pajak kubansa nanay. Manang kamanahang kamaka. Dena mil makaroba. Umasa bingki hadir. Inna a'toina kal kausar. Maka day pung Allah Ta'ala iganna na sa papenya walikum Muhammad. Idi mana na kanay. Iganna na sa papenya walikum. Pasalli li rabbika wanhar. Sampajak ko. Mengingat Tuhanmu. Wanhar andrengi agereko. Kindro pula salan niye tentuna umasa bingki hadir berasal dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apa Nabi Ibrahim punai bene 2. Istri pertamanya Ritallah Siti Hajar. Istri pertama bernama Siti Sarah, istri kedua Siti Hajar. Yero Siti Sarah sampai memutih rambutnya tidak dikaruniai anak. Umasa bingki hadir. Ngaputi nuluakna Nabi Ibrahim, Siti Sarah maputi nuluakna. De nelengana. Maka de Siti Sarah ya ka pemandul. Lebih ke mak beni ko. Ibu. Oh ibu. Tuli madusur lah kita beni. Tapi maka de Siti Sarah dengan catatan sahabatku namanya Siti Hajar. Siala nih. Dia ni siagetan alhamdulillah. Dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ipuang tapakadelek wija-wija solih. Jadi ikut milo doang bapak, ibu. Aja maka ipuang aling anak maca. Maca to ang anakna. Tak gunci lamarinna. Lanyak matudi nilalang. Lamari. Iri asa anak maca. Tapi Nabi Ibrahim ilo doan tani anak maca nilaw. Anak soleh. Anak soleh. Sehingga umasa bingki hadir. Lahirlah. Wattunna tumundro darah Siti Hajar. Ada rasa iri. Nah boleh Siti Sarah. Sehingga lawi mengembara Nabi Ibrahim. Malagay menimundri. Umasa bingki hadir. Langsung. Ito duduk cilina Siti Sarah. Maka de Siti Sarah dewal lima ku kamu ang kapi matu dayong wapisang ko Ibrahim. Kaya bilang mo Ibrahim maka rin kinasa Siti Hajar na to cilik ku basyo karipitangan gari nasang. Na to do si wali. Lo suruh mo nasang untuk membalas kemana kamu to pa si wali. Disitulah sejarah maka de makunray menganting-anting. Purani to do Siti Sarah lele wali maka ditusuk pula Siti Hajar dua-dua. Okoni romonro sejarana pamulanna menganti-nganti makunrei.
Tapi mega makukuirita amuran nganti-nganti. Mana ka nganti-nganti anak murani? Anu nas pa usta pamatiangnya dikna. Wah. Mega to cara to rekeno aku. Jadi Nabi Ismail tu anak soleh, tani anak macca. Mega to macca makukui. Ya pura ni balu tanai na balu akaduai. To macca ye. Tidak soleh. Masa bingki hadir. Onro acana Nabi Ismail, onro soleh Nabi Ismail, tani orang par ni lo tumatuan nyawana sendiri dia rela memberikan atas perintah Allah. Maka dia bana inni ara fil manami anni asbauka panzur ma satara. Maka dia Nabi Ibrahim, anakku Ismail, majepuita ko nak lalatinro lo gere ko. Ay benengi di manang kaya memgere. Tapi Nabi Ismail anak soleh. Akan asa Nabi Ismail waktu na ipudang ko ambuk na ya abati if'al ma tu'marun satajiduni insyaallah ma'as sabirin. Ipua yang ambuk kunasang tapak dupa itu perintah pengolah insyaallah muruntu kak matu tau sabara. Taro? Jadi narik melo doangi iloki anak soleh. Anak soleha insyaallah. Itu kalau ki umrah, loki haji, najalokang itu pembimbing kriasi. Aga sanero pa ustaz ka riasi ro Jabal Kurban. Okkono biasa geri Ismail. Namu gurang batalangi. Dito gaga tau mangkalingay, tapi sekarang sudah ramai. Menurut berita, korban naru nariku angka pembesar. Ya pada gubernur teh tapa tiba-tiba mende tanah Mekah di situ ditempatkan. Dia nalik jatah pokoknya langsung dilayani secara baik-baik. Ya presiden kemana rumun daerah Jabal Kurban. Okone rumun ya peristiwana nami waktu nami gere Ismail ko ambukna Nabi Ibrahim. Agan asang Nabi Ibrahim waktu nami nagere anakna. Maka di Ismail ilaununa aga kira-kira mil muandre. Aga melo muilau nasaba terakhir no munro kolino maka Ismail aba iye tu nasa pisota tataru matarang barat dena mito upira sepat di nia sangi igere aba tasio iajeku tasio limakku barikuam mangi aja na rampa-rampa limakku agama mati sabar nupat diri ki. Nah desi na ikhlas batita lakukan perintah na Allah Ta'ala. Maka desi Nabi Ismail taludungi wajukta aba aja kama na paciki darah. Nanita si kasih indok kumatu Siti Hajar. Maka dewi yang katungan ni kasih darah na anakku Ismail. Nah tarisi maku rasyapalan na gerita. Maka di aba tapa upangi matu rupaku mangulur itanai narik kui palesso ni piso rialokku aja lalu tatangai asaile ki awa mabila maka daji mi tappa aku matu narik mugiri ka maka si Ismail aba umurku baru balasan tahun di pagaka di kasih uiringi indokku dega kata bungaku aga naru kasih uiringi indokku namelo apo na salailino mabicara mupi maka de Ismail aba iya wajuku angkai riwatakaleku taludungi tapa kasing lepitna tapa lisuang indukku tapodangi maka da cendramata dari anakmu Ismail maka de ni Ibrahim angkamu pagatu melo mupau maka de si Ismail aba asaleng ka indukku nania ilawang halalatna Oi susunna iye pura winung watuku baicu. Aba narikuli suni matu aja tateritang indukku maka data siuka apa teriamma ni nama kura siap palan na gerita. Karo mak bicara mu Ismail maka dia aba tapasang kayo watangeta. Tapasang kayo watangeta talupai ni papudita lauri anakta tapasit ni papudita lo di pungala ta'ala
narigiri na alunna Nabi Ismail dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Jadi makadai Imam Syafi'i dalam kitab nigi tahu suruh makatan ni uluk kolo, apakah itu ayam, apakah itu kambing, sapi, namang kalingi pak geri makada Bismillahirrahmanirrahim, apa sangi rani geri ero, apa sang, ya makaru yang digeri. Jadi dibaca Bismillahi Allahu Akbar. Umat salam lebih hadir. Jamaah angkai nama sipung Allah Ta'ala. Angka turi telak geri akka 2, angka turi telak akka 2 geri. Jadi yang kali ngeru pak geri-geri geri akka 2 arangin andri tahu akka 2 geri halala kegiasa akka 2 geri bangsana tu manu kampung tu peremana boy lawak lari peti nanti kasih tahu geri akka 2 geri halala maniti itu itu si geri akka 2 bedi pana mati maka di mana kaji itu karungi pati mah maka di aku buru mati geri langsung pani mau peta makarungi iya sa geri akka 2 harangin andri tu tania hasil geri empunu silam malam mi aku karungin mati. Jadi hati-hati ki terutama ribu inari kolo pasa melimanu biasa ladat tu be tapalan subami ni rakku aluna di pajak nama tina patama ni kuruman sing balendir maka di jolo-jolo maka mai pas ayum patame tania tu matu hasil geri empunu mati nagalindru mi kurilalo okulalo ria kampung kukulo kami ni kur pengutulupo redi palai maka kapan kami makor tapai pada dia mewai maka di matu na purigir langsung bani ma pemendri pengutue koi ini asa gere akka 2 tania hasil gere empunui woi pala redi empunui biarkan dulu mati melo macerana 40 manu maka di silik gamai maka di siaga cek de mi umasal bingki hadir apa sama julo mati tania hasil gerem punui silam lemma milala karungin mati. Jadi hati-hati ki iku melo kit de to memandre gere subahat idi gere kare ang gere ya matu makanja pinapa anu aja mono to masika umasa bingki hadir idi tu ulu kolo misuru gere ki iya Ibrahim anak ciddi itana kasih natajeng tapi kita hanya sapi ya sit di saping pitu tahu sit di bembe sit di tahu sit di unta 10 tahu ya sapi nasi babembe kejadian kurpan kejene masa bingki hadir sit di bembe memang karubah maka di Pak Ustad kajulu tagiri giri karubah ni gana setahun maka di seluruh guru di sekolah maka kasih di bembe si di tahu maka do itu mat 7 apa meli angka tu mas sumba 30 angka 50 maka ka tagiri bawan ni giri pakan ria mania sana lolong mana pala pusat lolong aku apalah pasti dekah mi mulolongan si bawa ikut memeriakan bulan Zulhijjah. Umat salam lebih hadir. Jamaah angke nama si pengolah ta'ala. Koro kampukku malari adat ni. Pak Ustaz, letik ki jolong abaca doang. Kan tu abaca doang. Aca doang aga maka de karubah. Pikir asa karubah. Siaga tu tuo, siaga tu mati. Maka de tu mati manang. Maka rawa tania karo bayi tahlilan masa bingki hadir angka mona sandi gurutta maka roba to matewe 5 to tuwo 2 to mati atau 6 to tuwo 1 orang meninggal almarhum maka dan di gurutta 2 laleng wedding asanna almarhum tama weddito asanna ahli warisina dengan tujuan pahalanya tertuju kepada almarhumah. Tapi nariko asanna to mati tamati pakaruba de sisa na wedding yala daginna. Bagaimana? Bagikan habis. Tapi metokoro nrakuriai. Bagian de jigatu saman aja mindri mana takana yang kuan bagaimana?
masalah bingki hadir. Ayemi ko ahli warisina tama boleh mendapat sebagian daging kurban. Tapi engkau panitia kurban main cantik. Ya, anak kelompok. Okonang ina patama sana. Aja ni ku bici kade. Alang matu maca tu panitia. Oko kelompok si ditama sana almarhum almarhumah. Nalangi matu daging oko kelompok dua. Bolehkah begitu? Boleh. Sini na teman-teman bertengger. Daging yang tidak boleh dimakan daging kurbannya, itu daging kurban nazar. Korban tinja. Di tianda daging nanya, kiasa korban tinja. Napai bulan Sulkaidah maka deh. Iku nalimu tu bola aku 100 juta lulu tanah. Sebelum masuk bulan Sulhijjah maka roba ke itu. Weh, di pahana dapi bulan Sulhijjah. Tapatara latongang tanana. Lebih paha 200 juta nalilang itu weh. Maka roba ini yang dinamakan dengan kurban tinja. Karoba nasar. Dia sisa-sisa nawet di nandre dagingna. Dibagikan habis. Umasa bingki hadir. Karoba dia nawet di andre dagingna. Karoba dam. Yang terjadi di tanah suci Mekah. Umasalam bingki hadir. Jamaah angkai nama si Allah Ta'ala. Biasa tu ditanai ibu-ibu magi ko dia mak karoba. Maka dah turit tamamu bapak nah. Jadi yang kali ibu tama toki sisang. Maka dia pa ustaz nasa ko tama ni bapak na lulungat to ni apalangi di ibu memang betul. Tapi pahalanya bukan pahala syariat, bukan pahala syar'i. Jadi bapak ale toy si sa kasih kesempatan makna makaroba patama sana kegiatan bersyariat sit di samping pitu tahu. Maka deh dia nang kutama Pak Ustaz ya bapak nami turut tama Pak maka deh nariko makaroba ni bapak malulungin ni apalang indokna malulung to ni apalang anakna siaga anakna selama anaknya tidak berkeluarga memang betul. Tetapi bukan pahala bersyariat. Kegiatan pahala. Kalau kita setakat mengejar pahala, maka dari Nabi Muhammad napudangi bini Siti Aisyah. Wahai Aisyah, ajak mu matindro Aisyah sebelum mu patamai aku rangi 30 juz. 114 surah. 6.666 ayat. Si di juta 20 pidu 10 hurufna. Maka dia Aisyah, ya Rasulullah, kami bersumpah dengan nama ayah bundaku, saya tidak sanggup ya Rasulullah. Micawe Nabi Muhammad. Maka dia Nabi Muhammad, iza karatu kul huwallahu ahad salasa marratim paka annaki kara al-Qur'ana ajma'a. Nigi tok baca kul huwallahu ahad akatalu. Pada nilai kurang patamai aku orangnya 30 juz. Apalan nami bukan pahala bersyariat. Kalau kita mau kejar pahala bersyariat, biasa kejadiannya dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Kita baca Al-Quran 30 juz. Dimulai dengan huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan huruf sin. Biasa angkat patamai Quranna nari kurang malangi akatalu. Itulah yang dinamakan dengan mendapat pahala bersyariat. Nun itu ka patapahan ni cek deh. Jadi tapasami asana benita. Aja na turasa tatama, tapi maka dan de guru tanari kuasa nama kun ritama tu maka roba de gagan lulungan lakainna. Ditaga dituga gan lulungan anakna. Iya, tapi patame kasih cicang barek kuamangi lulungan toy pahala bersyariat. Isi dipi contoh lengi pahala bersyariat. Nari kumelo ki dulu pahala haji si bawa umrah. Namu de tolu tanah Mekah. Namu ukumi masjid taye. Kalau hanya setakat pahala, maka dia bita man shallal fajri fi jam'ah. Nigi tu purma piri jama' subuh. Summa ka'ada yaskurullah ta'ala. Munro jolo masjid tu dah masikiri. Seperti ini mendengarkan ceramah, tadarusan hatta ta'tulus syamsi gangka muba matan nasoe itimurang summa sholla rakaataini inapa masumpaja sunat 2 rakang agana kejadian
to bansanane purong abir jama subuh munru tuda mangkalinga pacarama latu mu matu-matan nasoe napa ma sempaja sunat 2 rakang ka ajri hajjatin wa umrah tamma lolongan ni apalang haji umrah suku karo aja tu menteri Mekah ini setakat pahala saja, bukan pahalanya bersyariat. Karena kalau kita mau dapatkan pahala haji dan umrah yang bersyariat, kita harus mengadakan perjalanan jauh sampai ke tanah suci Mekah. Kita harus bertawaf mengelilingi Ka'bah, kita harus bersa'i sapada Marwah, kita harus wukuf di Arafah. Jadi tapahani kapang, umat sabingki hadir, mudah-mudahan ada manfaatnya dari ceramah ini. Mari kita bersama-sama menutup ceramah ini dengan bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuari ada pada pengatayele yang kita dapat barakah ipung Allah taala. Saya yang berdoa, Bapak Ibu yang mengaminkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma alafa bainal qulub wa alafa bainal qulub Adam wa Hawa Ali wa Fatimah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Hadijah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih bangsa kesempatan, mohon maaf atas segala kekurangan. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.